Ang giauhag ni Kristo nato kinahanglan tang magbantay kay inigabot God sa Ginoo nga labing gamhanan sa atong kinabuhi. Ang unang mahitabo mao ang dili maayong hitabo, kay ang una ganyang buhaton iyatang patyon. Mao jud nay una, inigbalik niya ang atong masinati, patyon gid niya. Niya ang siya, okay na mo. Okay na mo nga mobalik ang Ginoo? Okay ra. Muna yung Ginoo ay gid mo kumpensa pagbantay gid mo. Kay inigbalik niya iya usatang patyon. Nya inighuman niyag patay na to, iya dayon tang hukman. Buhion ta niyag balik ngatong kalag di man na mamatay, nya hukman dayon ta, nya adto dayon didto ang final judgment. Adto batas impierno nga mao ang final death, or adto batas langit ang final life, yang gitawag eternal life, or adto batas impierno nga mo'y gitawag og eternal death. Asa man mo gusto nigbalik sa Ginoo? Sa langit. Langit bantay mo. Nya mura kuno tag mga sulugoon, nya milakaw ang agalon, nya paglakaw na niya iya tang gibinlan og mga buluhaton. Unsa may trabaho sa pare, ampo og antos. Kana bang magsigi ra jud kag ampo, magsigi kag antos, hangtod gyud ka mamatay. Kana congratulations, pasar ka na. Pero magsigi gani ka og negosyo ra gyud, wa nay ampo ay nya human dili pa gyud mo antos, sige reklamo, impierno din ka na. Nya kumusta man mo ron? Katuman mo na. Wa. Ikaduha nga function ang pagka-propeta. Double S. Sangyaw sa maayong balita o saksi sa maayong balita. Kana bang ang mugawa sa atong baba, pulos bitaw pulong sa Ginoo? Kamo mga ginikanan sa inyong pagtan-aw sa inyong mga anak, unsa may inigsulti ninyo sa inyong mga anak, unsa may mga pulong inyong gamiton, pulong sa Ginoo. Tubag. Inyong pahiyom lang muna ako. Dili lagi ko amahan. Anong inyong sa kong iapil nga umang ko'y anak. Kamo ba akong ipangutana, maginikanan, minyo, magay mong mga naong. Pulong Diyos Ginoo. Kung ang imong anak tapulan, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga tapulan. Kung ang imong anak kugihan, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga kugihan. Kung ang imong anak bright kaayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga bright. O kung ang imong anak bugo sad kaayo, sigilag kahagbong, dako pa gyud kay kaon, unsa man say pulong sa Ginoo para anang klasiha. Kamo sang mga asawa ngadtos inyong bana nga ris asawa, pulong sa Ginoo mo'y gamita. Kung ang imong bana nakakabit, unsa may pulong sa Ginoo para sa mga nangabit. Kung ang imong bana buutan kayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa buutan. Kung ang imong asawa yaw-yawan kayo, unsa man say pulong sa Ginoo para sa mga yaw-yawan. Ang inana ba? Ang pari sad nganha ninyo, no? Unsa may pulong sa Ginoo para sa Kristan, ngadtos lektor, ngadtos choir, aron mudako yung kolekta. Mao na siya. Dili mudako ang gugma. Muna sangyaw nya saksi, puy-an. Inig-ingon nimo sa imong anak, kabuha ay gimog pamakak, bantay mamakak mo. Ikaw sang gasulti, di ka bakakon. Na siya. Ayaw mo pagsigig tan-aw ana dihang TV. Nga ikaw, wa ka magsigig tan-aw na imong cellphone. Ang pari mo ingon sa sakristan kamo dong ay gimog sigig panguhaan ng kwarta. Nya ako wa sa kumusod sa akong bulsa.
Mas dako pa man ang imo pa dir. Pila ra man ning amo dir, sincere ra man ni. Saksi ba? Saksi. Musaksi ka. Imong pamatud-an sa imong buhat. Nya ang hari, double G. Giya og gugma. Mugiya og mo higugma. Kana bang magdakas imong mga anak, magdakas sa imong mga kauban, magdako sa ako mga parokyano uban sa gugma. Og di na gani ko mahigugma ninyo sa may buhaton, badlunga ko na Father, wa naman ka mahigugma. Haron mabalik ko sa tinuod nga paggiya sa parokya diha sa gugma. Nya unsa man ning taong nahigugma, maningkamot gyud nga malipay ang iyang gihigugma. Muna kamo maginikanan, kamo may giyas inyong mga anak, paningkamot mo nga malipay ang inyong anak. Dili kay maguol kung magsigig dagandagan imong anak diha, sigdagandagan, ayaw hapaka. Nalipay na gani na, nya imo pag yung hapakon, muhilak na noon. Kung ang imong anak gani, 12 pay edad, gusto nang manguyab, ayaw pugni, papanguyab ba? Kay malipay man na, imo naman hinoong pugngan. No sa man yung papanguyabon, ini ka 30 ang edad, wa na ginoy manguyaban na. Bati naman kay nagnaong, yara tulo na sad kay nas tanan. Nya magsige na sa kag-ingon, nus amang ka maminyo day oy, nus amang ka maminyo, agok kitag liwat nimo. Imo pa nang gipasugod atong 12 tingali 18 ana. Nanay liwat. Pero giya ka. Tudloi, giya man ka. Tudloi siya unsaon pagpanguyab. Ipasunod si Mama Mary. Kay si Mama Mary, naminyo siya, 14 may iyang edad. Nya gisayuran to 12 may edad. Unsa man? Putli. Si Saint, kisa man tong usa, nga Elizabeth ba to? Hungary? Nga 12 sa iyang edad, giminyo gyapon siya. Nya pagka 14 iyang edad, kasal sila, nganak dayon siya upat o tulo ba ito kabuok. Nya patay din siya pagka-edad og 24. Pero porting santos ha? Santos kayo. Kaya nga naman, giya lagi ka sa kasantos. Pero naay gugma ang paggiya. Dili ba ka nang mugiya ba nga, bunloto ng anak, kusion, hiyul, ignanti kong kuan. Mari. O ang imong anak, dili mo gustong mo eskwela, ayaw pabanguna. Paigdaala na diya. Huwag talag mo eskwela. Basing musugod na siya grade 1, 12 iyang edad. O di, pasugurang 12. Nga nung mauban man yung gaana nga size, kinahanglan grade 1 na. Nga pwede ramang ginang grade 1 o 15 imong edad. Pwede magani 20 imong edad, grade 1 ka. Di pwede di ay. Nindot kayo yung kinabuhi. So sa 20 katuig, malipayon kay siyang galigid-ligid. Di siya mo eskwela. Nya pagka 20 na edad, matured naman, eskwela na siya. O di, malipayon sa siyang na-eskwela, kay gusto naman siyang mo-eskwela. Muna giya out of love. Nya di gyud mo eskwela, i-congratulate, kay liwat siya ni Kristo o sa iyang mga apostolis, way mga grado. Pero balaan, kay imo manggigiyahan sa balaan nga kinabuhi. Importante gid ang profesyon. Nya mga immoral kay kinabuhi, kadaghan dihang mga ni graduate og kurso nga nagpuyo-puyo lang gyapon hangtod karon, wa mo dawat og sakramento sa kaminyoon. Kadaghan dihang mga professional na kuno pero nagsigi lang gyapon kinabitay. Di ba? Kadaghan dihang mga estudyante grade 12, grade 11 nangabuntis na kay siging date sa uyab. Unya, hain man ang edukasyon na. Napay mga summa cum laude, pero dagko kayo ron nga kurakot ang ilang gibuhat sa atong nasod. Mao'y mga greatest corruptor. Pero mga summa cum laude na, adto pa na mga eskwela, lagyo kayo nga mga ngilngig pa kay mga eskwelahan. Pero unsa may ilang kinabuhi karon, mao'y nagguba sa atong kinabuhi isip nasod. Gani ang kalibutan karon gikontrol aning mga educated nga mga evil people.
wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo paninglan ta ani. Nya unsa may giingon diri sa unang pagbasa, inigabot niya mangurog tang tanan. Nya inigkurog nato hastang bukid gud kuno mukurog. Bantay mo diya. Lagi na kulba kay ning Ginoo moabot, pero og nagtuman jud kasiyang sugo, relax kay kastanan. Matod pang San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa, ingon siya, timan-in ninyo ha, pinaagi ni Hesukristo nahiusa tas Ginoo og iya natang anak. Ay inigbalik na niya, igo ra gid tang moingon nga yan ang akong igsuon na nikurog ng bukid, nilinog nagmaayo, tamukan ko ron aning building. Relax kay kastanan. Igtamok na, patay din ka, ikamatay na nimo. Sa may sunod, kita din ka sa Ginoo. Niya kay buutan man ka nga sulugoon, gatuman man ka sa imong functions as pari, propeta ug hari, diretso dayon ka ngadto sa kiliran sa Ginoo nga di na gid ta mamatay. Mao na karon kay mura maggaduda ko hasta ako na magitay kabuang no, gaduka-duka man ta sa atong mga buluhaton isip mga Kristiyanos, mo ni atong ihangyo ang tubag nato sa Salmo. Sa atong tubag, Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong og maluwas kami. Pabalika kami kanimo. Muna mamalik taron sa sakramento, nining panahon sa Adbento, open naman dinhi ang atong pangumpisal. Basta di lang masakiton, kamong nanimba, kada humans misa, pwede gid mo mangumpisal. Kaming duhas Father Leo, mi commit mi ani, kada humans misa, pwede mo kumpisal. Pero isulti lang daan sa ipahibaw daan nga mangumpisal mo. Aron nga inig humas misa, dili mi mo ditsog saka. Ngadto kay ganahan ba kay mi mo sa kakapoy, biyag barog diri. So ganahan kay mi mo pahuway. O na, umingon na ay mangumpisal, amo de balik mi diri. Pangumpisal, balik sa Ginoo, sakramentos kumpisal. Pero atong hinumduman nga kitang tanan mga binunyagan, mga anak sa Dios ug dunay assignment nga mosunod ni Kristo. Manindog na ta.